dulu ke kampungnya kakeknya anak-anak ini. Ini di ruas jalan Mandai perbatasan Makassar Maros, macet. Kenapa kena? Tarik lagi sedikit ya, lagi terus ya, terlalu oke. Macet om. Suasana liburan, jalan padat. Macet. Dari tol itu tol Mandai arah ke Maros.
ya. Jadi aku rasa bikinan. Apa nak? Apa? Hah? Macet.
begini.